Krem poji alam tiap bangke sorka ke bang krem elo aprang tadi 51 52 nengkan mana raso demarcation apen redemarcation nanti 77 77 72 nengkan raso bangke state Meghalaya state reorganization raso hote bangsi sorkar tumke dui paket sorkar India survey Assam survey bangsi je Karbi Anglong labe Meghalaya hoy ke lahelo raso hoy lahelo pusi bangke aniok nange apila nange elo raso teng pasi ni tumke Meghalaya sorpan ta kajuniri lahelo bakar Benglong sorpan arab kajuniri lahelo laga bangke la so kam pilar ka ni ko pongho bangke la bangke klub ke desi memang jok le klem putan itu bangke la bangke penrem lo ate bangke tung puni bangke je du bangke da pu atum ta government edison na teng pe ba government tum bangke plaka teng pe tum aman pinang po kroy nang po pla pu do tum comang de puno karpe kapre ka khai tum le punon pu do tum te dora penang po klem re penang po ma Meghalaya long do kapre ka khai karbi ponon ba kapre khai tu puta Meghalaya sorkar ro teng to na po te no itu menten yang bangke hima ke itumle katera di sorkar se bang tia sorkar ke tiap abang aniok tanang elo la so niok ke ponghule border suluson ke ledeji ati pi bangke ta ke tum bo ning choy lam to pola bangke te botu bangke pilar ke na tu pang hongke pota pilar ke hima ke koe tahi la bangke di bangke klang ke sorkar tu ke la si kapong go pente itu bangke la pupu amonu tu ni ching sampun kam klem ra pe chora pe tar pe bang sini Meghalaya ke do akhai tu mata tili ke juniri kar Benglong tu mata songsi tili ke juniri lo pe ke dam tang ana bang ta songsi tu ching wa ching sai bang lo non ke dak ke tu ke insam je ke do lo ke cholong ke jo klem long ka do ya fansi itu ke klem nang pola pa sa tu pa chori lo la pe no na ba ke pilar penghoda lo la tu dam tang taring ko roksi baji si ada apor dang tu penghoda lo la so bang ke Kong Benglong Thomas Constitusi CM Dr. Tuliang Rong Hang Peng Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ko matha tu si no ke pilar aso ko ke itu ye panta bang stem non deglo ke teng lo ke di ana e thalo la si la bang talang tu ma choro nang po je pilar po da ta ne itu nang ko ke la si no ba ne ke thi bang kam kle lo ro lo pe la so pilar bang ta itung ke meh ni ti pilar bang le po pota adima bang ke along le bang ke adim bang ke teng po hotel ke iri je bang no chola lam chola lang tu mana curi ke pin mai pen bang pi dak ni tum dak masih dolo dar kapung hua dia masih ni tum dolo dar lang ro bong masih ni tum dolo posi so pen pi nang lo ni tum ka do be dak ke si tum do pen ka pre social organization tum do ka do be dak cari bom pu border lo ke klem pon pu hanse so pen dak lo ka pe tum do pen no ta do pen bang ke itu lang lo alam ka hok hoki pola mila alam ke itu dak bintang masih dak bang lo si lo tek long lo asih asam sih waktu bintim da meeting lo non sorkar pen la da boda area la to toar we dim katiar pon me widim katiar pon lang widim tiar patumi sidi tum mana kar Benglong utamas konsi CM si phalo la MLA tum dolo kadoi do thailo MCTM tum lo la se non banke basically central pensi tribal area development po phan pensi non banke 19 department phan ke border long si basically ke dak bang ke klem pon po asik ke klem tang ta dolo no ke klem je bang ta sorkar ta non mana kar Benglong Autonomous Council long alunang le alo je tribal area development pan 19 department pini pen mo tarik ke pan ke DPR tiar nang po da so DPR central along lo nang po ha tu bang prabling pen da chiklo nang bong sang section po la ka dak development basically ke towar lo me lo lang lo community hall lo pen stage pen ka ang tot perte tawar tiar po apa yang sebang dak bang ke kapre be te grupo mi long tek be ni grupo bing grupo apa yang dak hem so be din kim ke bitang hai asman bharo long dit na pe long po asela da bang ke central tum si project bang si nong deng delo aso deng ke patubi si alu nang le lo tum mi si ching wai ta pi to kok lo asi ning thelo la so skim ben bang ke tum border area pen dang lo ang tan itung ka do tribal area ka Benglong ang bong puita la so skim ben bang ke pen ang ka ching tur ponje pan tum thek pon long lo la ponang po te ka ching wai ching sai pen si klem ponang kok po don dak le po ho dak lo bang me le ban da bang lo asam ban da ba lo litum da do lo hakhi lo ngang dak binong lo la ke la bang la pa prang long ni ka pang hang du la bang da prang ta so lam te ching wai bom lo non ke la tum lang ka long po hu he lang po he da ka po hu yi pom po i lo non ke tum da ka uni de lo asini tum ta sorkar bang pu ba ke pilar bang ke ditum along tin abang ta dak krihini bagdu
Taso kini ini pilar ke re-erected kori dei po itu ta demand lo pe claim pot pola bangke. Ta itu umpong kamda ke claim kli itu ke kacing ba pensi claim po. De da ke itu himalu penal pot da banga adim banga enyo epona. Aprang song apa ha mangalilo kapong ho banga ilo. Nongke both side agree si da banga itu claim po na po. Both side join dam si nong son megalo benta banglo itu menta banglo da pilar mane pongda theglong lo da do adim banga la tiar thuni banga la immediate la bangga ke claim pon ya kam la sorkar tum claim pon por la bangga 62 area puri de asam che me sare musti pulo ja ke kar benglong long 62 area ke ge men te ka lawe la ka kapre ka hoy don long puri ka kapre ka dem ke da bangge me galo che me sare pulo je kar benglong la pe me galo ke a hoy ke apra sorkar tum ke phla ka teng si dupo la so teng si tum ko nang pu si bang ni dak lo la ke ati pi me la sa lang tum mata ab thanga tum che minister ka ni dat alam na tum da kro nei ni tum ke itu kan beno CM ba asam chi sa ba nang thang teng tum ke kro lo ke ate itu hima da kelo de adim da hello tum ke kro lo pe tum thang da pu pe pe tum ke ekan chi along leta me le phang ki piji pu bang ke la bang ke matha te lo abelo la bang ke sarkar tum bang ke phla ka teng sin kro lo so teng bang si tum ke dora pe chora pe kam tem ra pe dang pu la ba la si ge me te policy ke kar benglong thomas council area ke la bang ke da ke ru dam de ka pe la lo